Mamostayeka Kurd akhwendinge ji aliye rejimeve ji kar hate derkistin. Peka raporen belavbui mamosta Zeytun Kusadi birevebera akhwendinge hadibistani kechana Firdevsi li bajare Chiwan Roe bisedema starndina bikoma siruda shoreshvania reya khebat ji aliye girupeke kechen dibistani en bekhwendingehe ji aliye navendin rejimeve hatiye bankeshkirin u ji kare mamsostatiye hatiye derkistin. Peka van raporan ev siruda bihil kefta salvegera bombe barana kimyai ya Helepçe hatibu strandin ku navendin rejime bivehecete ev mamastaya Kurd ji kar derkistine. Siruda reya shebat sirudeke azadikhwaziye ku peyama berkvedan yekiti u hivi bi pasherojeke dadberberane heye. U hertim nishandere berkvedan u nasnameya chandiya çivaka Kurdi tehiseb.